Лезги лагай твари келай, лезги стани кюмицелай. Алуд мир, кёс хурай виси. Қани кардин, хух иеси. Кёс ичаван хират, хюрметлу тамашчияр. Шачна нубатин, лезги чалай чирлер артухарнин передача Давамари. Қанин передача таза Қамат гав қачунва. Қамат гав чун хиғаурда қазва. Қаце патан акунар. Қамат гав уничас синоним арнява. Сифет, суфат, сюрет, куц. Куц гафуни амай гафарилай алава яз вяқивал ква. Ада эйбежер акунар лагай мана гузва. Қамат, сифет, суфат, вирис силра, куц агуз силра, сюрет винис силра и шлемишсава. Қамат адет яз инсандис ватибятин чанала чирше эр. Сфет суфат анжах инсандис талук яз ишлемишта. Куц мана инсандикай ишлемишнаваз халта. Исяточна Қамат гавкваз и бараярничк юрда. Рушан Қамат, дидедин Қамат, абырлу суфат, вичин сюрет за синоним гафарни ишлемиштама. Қамат гав шаирини, писательрини, хикаячерини, чпин эсера ишлемиштава. Чна месила яз качузук предложение, сяточна келда. Арабир за дидедин Қамат, фикердиз гизва. Има Абдулбари Махмудован диде эсердая. Булахтин михитяй зелфидиз вичин сюрет аквазвай. Агет агаеван умуд эсердай. Исяточна Қамат гав падежиз дигишарда. Асул падеж вуч Қамат. Актив падеж кö Қамат ди. Талук өлин падеж күн Қамат дин. Гонугин падеж квез Қамат диз. Секин өлин садлай падеж. Кве Қамат да. Секин өлин қодлай падеж. Кве Қамат див. Секин өлин пудлай падеж. Квел Қамат дал. Секин өлин қодлай падеж. Квек Қамат дик. Секин өлин вадлай падеж. Квек Қамат дик. Қақат өлин садлай падеж. Квяй Қамат дай. Қодлай падеж. Квелай Қамат дилай. Пудлай падеж. Квевай Қамат дивай. Қудлай падеж. Квекай Қамат дикай. Вадлай падеж. Квекай Қамат дикай. Арачивлин садлай падеж. Квелди Қамат далди. Арачивлин қодлай падеж. Квевди Қамат дивди. Арачивлин пудлай падеж. Квекти Қамат дикти. Арачивлин қудлай падеж. Квекти Қамат дикти. Исеттаза hürmetli тамашчия көз қысан великайне писілікай маха қайда. Қысан велиз писвал. Ханықван ханачқван савилаята пача. А пача гзав ақулу ва рахимлу касел худай. Ада звиридай чпин шад хирдал ивердай. Ва садазняда ва алгудучир. Колава чирдас, кола идай. Пулава чирдас, колах гудай. Фова чирдас, фу гудай. И колах авилаятова инсанриз вирдас чидай. Арабир пача вичин побни галаз. Адаз гзав ақулу побни авай. Пупа итим дин перемаралукна. Итим дихкалаз вичин шахерда қақадай. Ва низ писвал авата. Низ хажала тавата. Уж дарда авата. Хабруз кумекар гузжадай. Вичин итим дин. Рахимлу ола курла. Пупа муқал худай. Возбубайрин мисал чидачни. Қсан велис инсанри пис велел дежаваб гудай декай. И колах и гафар адалхузвай вычизлагайта аданетим гзав рахимлу кастер. Ха инез килигна вилайтавай инсанрини хурнарииз хана. Белки атана пачахте вичи чипаталай колахтата. Вахак нябрун ихтин хурнаридай. Яра был адан хазина да
хуламажал, хаик исар варцар алатиз хана. Сайқуз пачавичин вилайта қақойдайла, адаз қай чубан ксан ваз акуна. Қай чубан дивай ада хабар куна. Я чубанар, күн хпер хинава. Чубан ре, чидач лагана, ваз через канзавата, жуав фяна қақух. Хаик Аллаха кур, пачав метел хана, ада икар колис хтана вичин паза қайна. Хар сауч хаид ани, қабул завай қарар, ада вичин папавай хабар қад жадай. Папа ада злагана. Чна абрузса ихтин амал ида. Завери брузлугу да вун ничах ханвайди. Ва ада визир диз эвергана. Я визир. Қенлай улух за чиха одиз вун пачах ханвайди хабар гуда. Келегенчна абручи идата. Хаик авуня уна покадлай қоз хал котна. Пачатин попалагана. Пача гызав азарлуханва, адас кумек ждахтин дитуш. Хавляй. Пачатин чикадалчна визир итигзава. Визир девичин канунар цибурез акудна. Ада инсан диколах савай, паюнлай пудлагай пай, вичиз гудайвол авуна. Гызав чичин велерахатна инсанар. Ама пачатин хазинани фад ацана. Хаик варсара латна. Сайқуз пачатин папаз акода дакардай. Вири халк код ханвади. Ада қежна бурай хабар қада. Хиканва күн учит код ханвадия. Инсан рилугуда. Чна пачатис дюая риза кознавади. Час ам акон қсан кастир виляй. Фад сахана канзава. Чиқалини гила колахна. Визир пача хаидала алухти луж қсан тирда. Ва аизвай хатурдалди, чна пислелди жаваб гузвадин чачирхана. Хаига фарин вона тайла, пачатин попалагана. Кюдюайра кюмекталди, пачах сақ ханва, қинини қалай адавичи чикадал қшезва. Халдис гзав шатхана. Хаик ақолу папа, қадир суз инсан рис дюзрех қалурна. Вахан лух, ха пачах лугда шадвал вахерметаваз хана. Шачна ания твар вереверт иин ва адамана метлеп черин. Ания твар час араб чалай атана ва гания тварцин са форма жезва. Ания твар хар джереда ишлемирсава. Гания, сабругания, анита, хания, ания, ва ания луда. Ит ораречпин харджердин манаметлебни ава. Гания иервал, хания бахтлу, ания капар. Аният гзав не гзав арабчала ания ислемиштай. Ания сифте сисиналне хаватсава ударение. Ва қойдлахай сисиналне ударение аватсава. Ама арабри ания твар гзав чпин аялрал этигдачир. Учизлагайта ания капарлагай гафтир, а твар ишлемиши зю жезочир. Ания диги шарзавай хания лухузвай. Им час бахтлу лагай гафтир. Ания тварлай исана гзав хатуравай, гзав дустаравай, ва ақолу инсанар жада. Адаз ихтин қулуғар хасия. Корреспондент, журналист вал, художник вал, мани дарар. Ваик маса қулуғар. Хакне абрус харса кар чпин ғылық аз канжада. Виделайк энгвежез канжада. Исе точно ания твар машурун лайксарин тварар кан. Абасова Аният Алмасовна. Им Дебеудин профессор я. Вердиханова Аният Нагвитулаевна. Кази Пемзовский области. Гусейнова Аният Абдулкеримовна. Тварвановай Хикаючи. Казиева Аният Рамазановна. Чи Дагустандин Маишатин Чехидия. Вахакни час Аният Аралай гзав предпринимателя Арнява. Абрусашмудан Тарар Закаскан. Ибрагимова Аният Нурмагомедовна. Айсаева Аният
Саламудиновна, Рамазанова Аният Джабраиловна. Вагак Масабор. Исята закес Аният Варалай са шеирник Элда. И шеир Зумрият Джабраилова ди Кхянва. Я Аният завазлогон, хуш я зазви, мили рахон. Вон акунал жеда зевил, а чухарда назигюил. Вон акунал жеда зевил, а чухарда назигюил. Рикискани свасаният, сейлия вон чазаният. Сачип гардан рах тинчин, гюрчег вилиз тамаш вичин. Аборья вон хырин, квалин, рикискани свасаният. Сиве ширин шекердин мес, какве дайла квет хис каквес. Назгуз, пузар курез. Шадвал я вас хасаният. Гиля кведай зарлу крар, буй бухахтис авач таяр. Килих ризни парапайгар, рикискани свасаният. Вучична дидеч алас камят гузвач. Хочи аялрини, ва диде байлни аброн лугуда. Час махачкал длаю недех, чал герек казмач. Чна амвучис чирзавадия. Дюзия, махачкал длай анех, час чал герек казмач. Ама чалчна масада чирзавади тош. Чал хар сакасти вуч патал ди чирзавадия. Гележек да ам герек казаштане. Анжах чал чирхон им хар сакасти вичин диде в канхон, вичин ватан канхон. Вичин халк анхун тирди калурзава. Исята закес са шеирник Элда лизгич алакай. И шеир кхяну час сажидин Саид Гасанова. Вун ханвата эгер лизгич деди, а да вас чал нек язганва хуралай. Эгер фахум извата келеди, ич аватун дюстуш яргаз таралай. Чира жуваз амай вери чаларни, хаи тирчал алуд мир рикелай. Хал тайтани рекеца цар веларни, алуд межу юмирдин дюс рекелай. Диде буба вахнистха аялар, хикадардин чалан ширин гафария. Лезги чалал рикай физвай хиялар, абурцквер гвас хкезвай гатфария. Хар сачалан метлеб лувал, дирин вал, ам диде денник эди квас кван вана. Диде чалан харгафунин дирин вал, чирначта деден рик хан вана. Айып тушни чал чир тавун дидедин, эгер лезги яз хан вата дидеди. Ун кас тушкван маса милет бикедин, сач авузван иидави келледи. Лугудахи зун шехерда хаидия, за дидедин чал раха чир ханач. Вун дидеди лезги касяз хаидия, ваз чал чирдай хаи ватан хюр ханач. Рус чал ни чира жваз хуралай, чира жваз амай вери чаларни. Бага сазад авач сидет чалалай, гаид ана дюня девлет маларни. Ама хюре какан дагда аранда, халис женет авай чал вас чидани. Авалгуз кенси машмаш иранда, ватан туна ячкарис фидани. Кариб лухта ватан рик элхкеда, адан кадир чиржада гуш хаила. Яшамишхун жуван лизги илкведа, чиржадава сакусчахи хаила. Жуван милет, жуван чалар рахунар, чингюр куна манил хуз квайета. Лезгин кадал, кулериз кугунар, рикедаим хкахтир цаета. Лезги чалал ашух ханвай кас язун. Амзидиде буба вахниз тхая. Сад Аллахти бахтар ганвай кас язун. Лезги чалзаз кадим тарих архая. Хаина Ладечна передача Акалтарзова. Кезияб Гунай Чухсаву Сарай.